Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka RC Evening Secondary School mi mintudu. Kuwai ni Islam aji kai kena ki bawan ni long yeng ki beduna ka yok kon. Haga pratrek nai lur arajar pausan. Klais no akti lang bat ka perthai berok kuwai ban rakhi. Ya ka singkar pang jangat ho bat puli puthi ni World Literacy Day. Halo ka pang promoting literacy in the digital era. Haga jingalang blapenya da ka head teacher ka kong Jessica Biam. Layadan lang ka headmistress ka Reverend Sister Pushpita Beck. Wa assistant teacher ba Monte Carlo Chimpa ba kiwe ki bla ai ka jingbatai haga be day ba ka World Literacy Day. Uba Monte Carlo habakal halo ka phang ulong ba ka thong jongan ka school klomanda ding khong ka jingsa biet ba pinyo ka puli ka puthi shabro ki khenna khana man kinti ya ka literacy rate jong shnong ka thau ba kumju ha ka West Jainti Hills District bat ka jala bro ka we kumshibinta ka rigasngi lapin long ru ya ka jinyo kop draw bat airong ka jinyo kop tho slogan ba ka jinyo kop puli poetry. Every people know how to use that WhatsApp, how to get that information. Okay, and some of our students also, like class 6, 7, 8, we have computers in the computer labs. Okay, many of you now know how to use the computer. Okay, and this promoting literacy rate in the digital area is to make sure that all the students must know how to use the technologies of today's world. Okay. Then the objective of this World Literacy Day in terms of digital era is that we have to spread awareness. Okay, betul lah ada di perlok yang ilan di perlok yang phi kiwa chen phi cita yung phi kiwa putih upule na kim putih utha hap awareness phi ki hap ikai phi lada kena putih utha yang ai wi la hap phi hap ikai phi ki lane hap kalam phi ki wo one school uang pi tolai skor IHRC MI kani ki walai survey I kena ki wo khut I o wan skor ki ka free education I tang yo tip ki u tha u pule. Okay, then the point number 2 talk about to encourage young people to learn how to use computers, smartphones and the internet for education and work. Ngai ajan pi ki kena ajan nang yo pi wa nang bon kam itu ki parents yang ikong putih use WhatsApp na di kena lagi putih use si internet betul lah ang ginong ikay ha ni homework to le internet na ha ni project file internet ya itu ki kena ke putih use kami teknologi la ye bi ikay so to be then the next point go promote the equal access to education for all especially in rural and underprivileged areas. Kapta min has school yang ile go man ke school handang undang, we will man go school ile man go win ke school yang ada privilege. Na kapta mi kena yang ile, the hikai iwa kapta mi kena ke umju yo ga ke computer, ke umju yo ga ke smartphone ini touch screen. Kita mod dewa I kepada yo hat yele wan ra wa ya rap I kita go umju yo kam kita teknologi yo hikai I yo tiki common upanem kam ya ke technologies. Then the next point is to help people use this digital technology safely and wisely. Man hikai itu dikenala hak hikai iye wa emkam haka imlang sala. Okay, khamtam hai I pure puthi. Then the last point is to build a society where literacy and digital knowledge empower people to improve their life. Khamtam hagani ke perthai wakat ni the MCAM bagi utip ya ke komputer kenang wa ketai kementerian yang iman do thuk kura ihde untuk dapat MCAM di komputer war ida hati bagi kamu use ya kini teknologi ini hak kam tamatan di kapura pufi yang yo ya ketai kementerian ke wa miat cekrang dan taha akan dikasih ukon mo wa wara emi ketai responsibility to spread this education, encourage reading, and support to those who are still waiting the lights of literacy. Chirup Yangi, Warai, together we can build a world where everyone has the right to learn, to dream, and to succeed. Thank you. Literacy in the digital era. So, children, students, teachers, we cooperate each other and make use of
the computer, mobile, internet, everything. Students, you should not misuse. Use it wisely, help others to grow. You grow as well as help others around you to grow. So thanks a lot. Thank you so much for your contributions today you have done. Thanks. M is start, M is did, A1, hỏi nghe, start it, ngô ya lúc đi, ya ca mình rê, yong đi, happy thasi, hey man bro, claim is start, eating in the point, chawa bakla, lấy đúng highlight. Em wabna ijui ucap lahas nong para ibu rom akor ijin long wabha ini lang happy hanga makane yong I wayam lendet ya poi ya I sadu isilet hey man bro let me start eating in the pot chawa bakla layung halat em wabna itu ucap lahas nong para em kam utik ya awa upi jenis dang ya I woya uti ya kamen tu men step paman kawi dasika ya I na ubi pa ubi utak ya utip utha upan bandu ya ki ya utip ukenno heru kam bato ete ustam ikura bitha kinam sikai waya kachdo dengan yelu yelaki itu ya kentu kendong utip histak ete ugna buram akar kakalan Starbucks jinsen kalbar or ya kami kuat di kalbi ini wat ya ka bani semdetan ati jin ka mashem untuk siapa hak dan izinnya dari nakot bakto logi baya ya wat lagi itu yang di bani masukkan izin start ka dari kalau pernah itu impor itu saya ka tolong start kala dong lupa tolong sering dilakukan wai ustaz kajing nang jing start kalau ka ba kodot tam midai ban resitom bang nila ban posa kathong midai ban long ikenna ki ba kongo yala kinong hikai ka ai ka ba ki bata school midai ban sha skor bha wat ban serwa kaya kapor nama kajing start kalau kodot badang idon ya kajing start yang ni kan play kelat kadang kita berpendapat mereka sampai di start belum lah, tersisa di start dong lah, abang ada di start aja, agak kalau benda, kalau beliau lah saya sisi, lagi start di sampang, di start aja di sarong, sinyal besi ini itu, banyak kerja usah batian, bantu dia di start aja.